hanyuma rero urabona yuko abana rwose baritoshe cyane ntabwo bihimbiweho bisaba igihe n'akanya ababona abahehe yewe muri kubabona ingendo intambuko murababona cyane yewe urabona yuko rwose bake nta kibazo rwose yewe urabona yuko rwose ibintu biri kugenda neza yewe iyi ni fashion urabona yuko bameze neza cyane bamwita Denise yewe ari kumwe na Chante intambuko ari ngendo asigare abashi aya basi umurababona noneho bariya noneho ni bane we n'akasamutwe ndi kubonamo Obrine akabamo Teta yewe Missy Obrine ari kumwe na Missy Teta utyo atabuka arongeye arakubise aragaruye aragiye yewe anayitwa Kirabo yewe zamu intambuko yewe murabona yuko rwose hajati uzi ko hajati arakwemeje tabuka gitore buriya rero nuwagaye urukwavu yavuga ko ruzi kwiruka yanarushimira yuko ruzi kwiruka madama Kinya oya rwose hanyuma rero abahungu inyuma anayitwa Sostene original omba Mr. Dewo hari umukobwa umbwiye ngo mana yanjye ngo wazamfasha byibuze nkabona umugabo nk'uyu yewe aba babita cowboy n'abakoboyi original maze bagiye bavanga ibitavangika barabivangavanga barabikoroga ibyo bita muri kimimigisica ariko yari ikintu cyanyobeye bajyaga bavuga ngo abana ni beza ngo ingendo y'abeza ni iyi ngiyi bavuga burya ya ndirimbo ntaho yaturutse yewe byiza cyane abasore barategura abakobwa nabo bagategura buriya rero amashi menshi hanyuma rero ugeze ku yindi gahunda aza noneho Upright Teacher tutaremo turirimbane brintanke turirimbe kubahuri dabaho turirimbane mwese la primera radio
bagiye pade pade